Since ramai yang request untuk aku beli perfume Arab, dan aku decide untuk beli terus perfume Arab ni sekali banyak terus. Guys, jom teman aku fragrance haul perfume Arab. Dalam kotak ni guys, ada 4 jenis perfume. Dan aku tak tahu pun macam mana bau perfume ni, aku main blind buy sahaja. Jom kita fragrance haul bersama-sama. Dan dalam packaging ni, total damage around 400 lebih macam tu guys. So, ya, korang pernah dengar tak perfume from Kadlach? So, kita tengok sikit-sikit. Pertama, kita ada perfume Carus Blue Spice by Kadlach. Second one kita ada Island by Kadlach. Integrity 25 by Kadlach juga. The last one kita ada Mas Sahara from Kadlach. 4 jenis perfume daripada Kadlach ni aku akan berikan full review selepas aku full wearing. And stay tuned. Love you guys. Peace.